خوجند پنجشنبه بزرگ حیات اینجا از ساعت 4 صبح آغاز می شود. Misal yakın mazot demek ya. Göspançan demek ya toze. چند پولی فروخت اینو؟ 20 درم. بازار پنجشنبه تاریخ قدیمه دارد. پیش از دوره‌های انقلابی آخر عصر 19 اولی عصر 20 از سبب اون که روز جمعه مردم اساساً به دوره‌های پیش از انقلابی استراحت داشتن خرید و مواد خوراکی همین خریدها را در همین جا روز پنجشنبه خرید می‌کردند. اساساً مردم خوجندشهر به همین بازار آمده خریداری می‌کردند. شیوه محلی در پنجشنبه بزرگ خیلی جالب است. ما صدای مردم رو با دیکتافون آهسته آهسته ثبت کردیم تا نفهمند. اگر فهمند با شیوه خوجندی جیم میشینند. 1 kilo kalanfır kilo o baş bu takdirde bir yorkuşta ne meşin var. برفتیم تنها سالهای پنجاهم عصر 20 پنجشنبه بزرگ نوسازی شد. پنجشنبه بزرگ در خوجند نمونه برجسته فرهنگ تجارتی است. ما از این پنجشنبه تا پنجشنبه دیگر با حیات مردم خوجندی باستانی شما را شناس میکنیم. خوجند دوم شهر عظیمترین تاجیکستان است. از قدیم ساکنان وادی‌ها و شهرهای اطراف به خوجند با هنرهای خاص می آمدند. هنر پزندگی را در خوجند می پرستند. زیرا همه مردم این شهر گورمن یعنی لذت پسندند. غذای لذیذ را دوست می دارند. شهر خوجند یگانه شهر است که نه تنها در بین شهرهای تاجیکستان بلکه در دیگر شهرهای ممالک آسیای مرکزی اکادمیای غذای ملی دارد. این کوچه لرمونتوی خوجند است. با فکرم لذیذترین سمبوسه دنیا همین جاست. خوجند که آمدید از هر راه گذر مکان سمبوسه قشقری یا لرمونتوف رو بپرسید. همه میدونند. اسرار با مزگی سمبوسه قشقری رو یگان پزنده نمیگشاید. Секретçi çoğunlukta mı? Sambosu oradan var müzik işi. Angraf رو باخشون پسکتگی. این کن سکریتشه پدر ما نصیحت کردگی. یعنی فرزندو کام میشه دکون نصیبی همه ها. سکریتاش کنم. همین کار من چسبانه کندم. سکریتاش همین. من دیگه سیخ سامسه. کلون تو خیل مایداشه. دیگه سکریتاش همین خدا خلاص میشه. کندم میتونم میخورم. حاضر ما شما را گپ خوری میبریم. عجایب گپ خوری. مگر میشود گپ رو خورده؟ اگر کسی با شما گوید جورا جان بیا گپ خوری میرویم چطور قبول میکنید؟ گپ خوری این آشخوری بوده است. این گپ خوری در خوجند باستانی یعنی یک
برادرها همسنفا کارگرها میشنن یک در روز استراحت یک بیگاه بونده اشته یک صحبت که چخچخ کرده دم میگیرن و ما آش میفرمون ما همون زکسی ما رو اجرا میکنیم میتونیم. чойхонаи овозадори Сирдарё бо ошҳои паловаш дар Хуҷанд машҳур аст. این منین آش با روغن زغیر گرونجی دیوزیره می باشد. این میزاجان با ما اینا فرمودگی با فرمایشی میزاجان تیار کرده استادیم. اینش باشد ساعتی 11 تیار میشد. این هم با روغن زغیر گرونجی دیوزیره می باشد. برگی تاق کزی روغن دنبه لیمون چسناک همین زاد دارد. این مینش باشد با روغن الینه تیار کرده میشود. گرونجی که اینجی خودمون میگویم که در یاوت قایم میشود تیار میشود اهمونی باشد. اوه аҷоиб, гапхӯрӣ ҳоло сар мешавад. агар гапхӯрӣ ҳамин хел бошад бо дилу ҷон гап мехӯрем. мақсад аз ин гапхӯрӣ якуме дидорбинӣ, як аҳволи якдигар бохабар шудан. дар Хуҷанд агар оши палов хоҳед ба дӯстони хуҷандиятон танҳо ҳаминро бигӯед. ҷураҷон, рафтем гапхӯрӣ. хуҷандиҳо иштиҳои том намегӯянд. خوش آمدید مهمان عزیز اشتهای صاف. шӯҳрат, фақат моро не ҳар тарафа гир. چرا؟ об зимистоно камуз тобистоно бод мешад. шӯҳрат наворбардорамон аст. ҳамин рӯз ба ӯ иттилоъ додам ки Сирдарё Хуҷандро ба ду қисм ҷудо мекунад, соҳили чап ва соҳили рост. аз байни бачаҳои наворбардорамон Шафкатҷон ба фикрам обозиро наметавонад ва мудом аз ғарқ шудан ҳарф мезанад. гӯята ки мо обозӣ мекардам. роҳи гурез аз гармои тобистон барои мардуми Хуҷанд ҳамин дарёст. номи қадимии дарё Сайҳун аст ва соҳилҳои фарохи Сайҳун барои 168 000 нафар аҳолии Хуҷанд кифоягӣ мекунад. наздик ба соҳили Сайҳун маҷмӯаи варзишии Хуҷанд қарор дорад. варзишгоҳ 27 июни соли 2009 кушода шуд. майдони футболбозии мо ба ҳамаи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. дарози он 110 бараш 66 метр мебошад. султон хоҷа, ҳамонҷо истед? баъди 1 соат машқу тамрин сар мешавад. майдон бояд омода шавад. аз ин рӯ интизом сахт аст. дар ин ҷо зиёда аз 25 000 ҷои нишаст дорем. дар варзишгоҳи мо бозиҳои байналҳалқӣ гузаронида шуда буд ки аз давлатҳои Сирия, Иордания, Кувейт ва ғайра омада бо варзишгарони мо мусобиқа гузарониданд. футболбозони хуҷандӣ аллакай омаданд. ғайри машқҳо ҳама омадани зебосанами хуҷандӣ Фарангизро интизоранд. Фарангиз модел аст ва аксҳояш дар кӯчаҳои Хуҷанд зиёд ба назар мерасанд. ин бор ӯ бозиҳои варзиширо тарғиб карданӣ аст. ман Фарангиз модел ҳастам. ҳоло барои як барномаи варзишӣ аксбардорӣ карда истодаем ва ин яке аз корҳои эҷодии ман аст. маҷмӯаи варзишии Хуҷанд аз чанд иншооту сектор иборат аст. толори навбунёду зебои зимистона. дар маҷмӯа боз толорҳои машқи алоҳида низ мавҷуд аст. Значит, на сегодняшний день Хадженко зарегистрировано несколько федераций. Федерация полноконтактного рукопашного боя Республики Таджикистан, Федерация рукопашного боя и традиционного карате Республики Таджикистан. Помимо этого, сейчас у нас открылся новый вид, это Ушусанда. Федерация работает на сегодняшний день карате до, киокушинкай карате и
кикбоксинг. гӯштину як ҳарбиҳои гуногун ба наросону ҷавонписарони хуҷанд бештар писанд аст. ягон лаҳза майдони теннис дар маҷмӯаи варзишӣ холӣ нест. маҷмӯаи варзишии хуҷанд аз суруду мусиқӣ холӣ нест. гурӯҳи ҷавонон ба рақсҳои варзишӣ амсоли брейкданс, тектоник ва ғайра майл доранд. маҷмӯаи варзишии шаҳри хуҷанд барои ҳама аст. ҳам варзишкор ва ҳам одами оддӣ аз шаҳр метавонад инҷо биёяду машқ кунад. пеш аз ғуруб кори зебосанами хуҷандӣ фарангиз ба анҷом расид. ӯ нархномаи ҳуснашро аз кори имрӯза нагуфт. шӯхӣ кард ки хироҷи ҳинду чин. баъд аз ғуруб сокинони хуҷанд дар майдони марказии шаҳр сайругашт мекунанд. خانه امید و ارمان دولتی من تاجیکستان 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 دولتی من تاجیکستان. ин шоми зебо мо ҳамнишини ҳунарманди барҷаста сайрамисоева шудем. ӯ хӯришҳои сабзавотиро хеле дӯст медоштааст. оливье мекунам, винегрет мекунам, ҳамту салат, армянский салато мекунам, шакарроб мекунам. ҳунарманди мардумӣ бачагиҳояшро ба мо қисса кард. масъали хондан ман алохон будам, лекин ҷангара будам. ҷангара барои чӣ? худ ба худ ҷангара одам намешавад. این بچه کیم چی خیلی نگاه کرد من به و چی به من به این خیلی نگاه کرد. сайрами навраз дар замони мактабхонӣ бачаҳоро низ зери лату кӯб қарор медодааст. ҳатто директори мактаб аз ин кор бохабар будааст. بعد директор гуфт ки ту чӣ ба ту ин қадар бачаҳо ки ту ҷанг мекунӣ? ман ҷанг намекунам, ман духтарҳои ҳимоя мекунам. بعد гуфтан ки чӣ ба ягон духтар ҷанг намекунад? чӣ ба ки вай ҷанг карда наметавонад? сайрам қайсариву пештозиашро ҳатто дар бозиҳои варзишӣ низ нишон медодааст. той ба задан дар кор ман медонистам ки ман ҳамин кора карда наметавонам, бояд осодем, албатта дастам бояд ба каллаи ҳамон духтар расанад ки вай той ба гирифта натавонад. аламон ба ҳам мегирифтам. ба кас ман нагӯям, ту ҳам лаб бубанд. بگویم این جنگ ما بازی بود. یعنی که 16 تا دختری که دعوت شده بودن از ارمنستان و از اردوستان و از اوزری و از داغستان و از سیسی و از مسکو و از همه جا همین دعوت شده بودن. بعد آنها جواب دادن. لیکن 20 تا سهراب به مانند شما، به مانند چشمای شما آرزو جان، من هم تو انتظار بودن که کای با آنها که نپروبه میگذارد و کسی از آنها انتخاب می شود. синамосозон он вақт ба сайрам гуфтанд ки бо ҳошим гадоев эҳтиёткор бошад, хислаташ мураккаб гуфтанд. بعد دولت گفت که تو خاراکتری هاشم گدایف نمیدونی. بعد من گفتم که شما خاراکتری من نمیدونید.
Ну, тогда вы достойные партнеры друг друга. Тогда все, я, в общем, этот самый, смываю руки там, да, лото. یه همه انما تریکای من خودم کردم و لاسو پرتوفتن، قلیچ زدن، خیلیتون مثال با اداره کردن قلیچ من این چیزهای خیلی لاسو در به نهایت وزنی بود. مخصوصا همین نواربرداری ما هم گفت که من باور ندارم که سیران من نگویدم. چی به شرط نکردیتون؟ شرط کنیتون بود. اوه حالاکای ошро оварданд. ошро берун аз навор мехӯрем. сайрам исоева ба мо китобҳояшро тақдим кард, китобҳои таълифӣ аз эҷодиёташ. дар китоб шиори зиндагиашро ба ин тарз навишт: ман як чизро фаҳмидам, ҳар қадар зиёд қави ирода бошӣ, ҳамон қадар дӯстони ҳақиқӣ кам ёфт мешаванд. хуҷанд дар асоси тиҷорат, соҳибкорӣ ва рушди саноат бунёд шудааст. шаҳр ба осонӣ аз бумбасти ҳама ин ҳисор мебарояд, зеро саноати сабукро мардуми ин шаҳр зуд тараққӣ медиҳанд. хуҷанди муосир имрӯз дорои садҳо корхонаҳои хурду бузурги саноатист. дар мисоли ин корхонаҳо кофист ки аз корхонаи истеҳсолии ҷавонӣ як дидан кунем. ҳанӯз моҳи октябри соли 1992 аз тарафи ҷамъияти саҳомии масъулияташ маҳдуди абрешим ҳамкории муштарак байни ширкати каррера иёлоти муттаҳидаи амрико ва корхонаи ҷавонии шаҳри хуҷанд ташкил шуд. ҳоло фабрикаи ҷавонии шаҳри хуҷанд маҳсулотро ба мамолики аврупо интиқол медиҳад. имсол мо бо бисёртар маҳсулоти занона аҳамият дода истодем. маҳсулоти занонаи мо якчанд моҳ пеш дар италия ҳамаи нимшимаҳое ки нав тайёр кардем, ин як эффектҳои нав мегӯяд. ин акун барои соли 2014 ки мо ба бозор тайёр карда истодем. ба ин маҳсулотҳо аллакай мо кареру дода, аллакай инҳол карда намунаоша дода, нақшаша аллакай барои ткан тайёр кардан сар кардем, чунки мо инҳо аллакай зака фармоиш дорем. аллакай инҷо кор аз сифр шурӯъ мешавад. корхона пахтаи ватаниро харидорӣ карда фаъолият мекунад. дар сархати аввал пахта як пахтаи муқаррарист. пахтое ки бо фишори баланд пресс карда шудаанд, дар инҷо мулоим карда бо ҳам омехта карда шуда, баъд ба минтақаи оянда пахташонакунӣ фиристода мешавад. минтақаи навбати пахтаро ба нахҳои ғафз табдил медиҳад. инҷо таҷҳизоти дигар нахҳоро зина ба зина борик мекунанд ва охиран ришта истеҳсол мешавад. ҳозир мана ин маҳсулоти тайёр барои истеҳсолоти ресандагӣ мебошад. риштаҳои ҳар хеле номер рақамҳо мебошад. 10-15 сантиметр агар mana хел истад ин сифати нағз оҳардодагӣ. нахҳои оҳаршударо дастгоҳ мебофад. ҳамин тариқ матоъ тайёр мешавад. матои хушсифати ватанӣ аз пахтаи ватан дар хуҷанд. баъд аз сехи бофандагӣ матои хом дар таҷҳизоти парковка мегӯяд номаша сехи пардоздиҳӣ тафтиш мешавад. тарроҳон тарҳи либосро ба таври графикӣ месозанд ва матоъ туп ба минтақаи бурандагӣ фиристода мешавад. дар як баста дар як рӯз 5000 то 6000 дона шим бурида мешавад. 100 қабат ва зиёда аз ин як бора пора карда мешавад. матоъпораҳои зиёдатиро намепартоянд. ин матоъпораҳо боз ба пахтаи навъи махсус табдил дода мешаванд барои мебел.
کار در منطقه دوزندگی جالب و پرشدت است. کار اینجا آنچنان به راه مانده شده است که هیچ کس غفلت نمی کند. اگر زنجیره کاری را یک کس کنده کند یا غفلت کند، دیگران نیز کار کرده نمی توانند. اینجا درز اولین شیم دوخته می شود. اینجا قسم دیگرش. اینجا کیسه هایش را می دوزند. توکمه می چسبانند، می شمارند، خیلی با شدت می شمارند. شیم ها قریب که آماده اند. در تجهیزات رنگ‌بردهی شیم‌ها رنگ می‌شود. رنگ‌های گوناگون، 10-15 نمونه. بعدی رنگمالی محصولات را میشویند و طریق نمناکی بخار شونده شکل میدهند. اکنون آخران جزئیات استحصالی ایلوه میگردد. و خارجه روان کرده می شود. محصولات ما 100% از پخته می باشد. صفتش پخته تاجیکستان، پخته خداما، صفتش اعلا. مال خوجند را مردمی اروپا می پوشد. Мин фурнитура этикеткава Made in Tajikistan гуфта мебурем. Истеҳсоли Тоҷикистон дар тамоми Аврупо. در تلویزیون آزیای خوجند حالا با برنامه اطلاعاتی تیاری میبینند. این راوی است. ассалому алайкум тамошобинони азиз, шӯъбаи иттилоотии Симои Азия кори худро идома медиҳад. Ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии навид. Шаҳри Хуҷанд ҳанӯз дар замони ҳахоманишиҳо номдор буд. Искандари Мақдуни баъди фатҳ кардани шаҳр номашро Александрия Эсхата гузошт. Аммо Тирози ҷаҳон баъди чанде номи қадимаи худро пас гардонд. Ҳоло Хуҷанд таърихи ҳазорсолаҳоро возеҳ мекунад. Идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. шаҳр дар замони ҳахоманишиҳо вуҷуд дошт. яъне то милод хуҷанд яке аз марказҳои муҳими мовароунаҳр маҳсуб мешуд. ҳатто пеш аз таҳоҷҷуми мақдунӣ шаҳр вуҷуд дошт. اسکندر عصر چهارم تا میلادی هجوم کرده است، لیکن تا آمدن آن دیده ایستاده و خوانده ایستاده که عصرهای 6 و 4 شهر الکی به وجود آمدن تولید شهرسازی و دیوارپیچ بودن آن و در دوره انتیقه الکی تخمینا 20 گکتر امروزه را صاحب بودنش معلوم کرده شده است. давраи дигари таърихӣ барои хуҷанд замони истилои араб аст. асрҳои 7 милодӣ ҳуҷуми араб ба ҳаёти иҷтимоиву фарҳангӣ ва маънавии мардуми хуҷанд таъсир гузошт. در سرچشمه‌های تاریخی این شهر با نام خوجنده آمده است. یعنی شهری که خوارجند را اگر به نظر گیریم در دامنه خاور، در دامنه آفتاب جای گرفته است. آفتاب شهر است. таърихи хуҷанд ҳуҷумҳои дигари аҷнабиёнро хуб дар хотир дорад. асрҳои 12-13 милодӣ шаҳр ҳуҷуми муғулонро паси сар кард. خوجندیان این دفعه با سرداری این جوانمرد تیمور ملیک جسور که در همین آثارخانه هیکل قامت بلند اولین آن در تاجیکستان گذاشته شد سال 2006 جوانمردان توانای تاجیک را جمع میکند و اعلان میکند که مگر ما همین شهرمان را به آغوش این چنگیز غارتگر میدهیم؟ نه نمیدهیم و مبارزه او در خشکی سر می شود. در پایانابی دریای سیغون جزیره‌های خرد به نظر می رسند. چراگاه یا مرغزاری زیبایی رو می مانند. این جزیره‌های تاریخی اند. انا در همین جا تیمور ملیک کمین گرفت، تیمور ملیک قلعه ساخت، تیمور ملیک با 12 کشتی که جوریدگران خوجند ساخته بودند به همین جزیره گذشت و دوام مبارزه بر مقابل چنگیزی ها را در همین جزیره تشکیل کرد. از نوعلاجی تیمور ملیک جزیره را ترک میگوید و سالیان طولانی در شهرهای شرقی آسیای میانه پناهجویی میکند. این آشوبگر سرکش
мағрур, ватандӯсти хуҷандӣ дар овони пирӣ ба шаҳри азизаш Хуҷанд бармегардад, аммо истилогарони муғул ӯро дар Хуҷанд қатл мекунанд. و استاد عین نقل میکنند که از کیسه جیف‌های تیمورملک یک خلطه خاکدار و داخل آن پاره کاغذ نوشته شده دریافتند. وقتی که آن را می‌گشایند می‌بینند در حقیقت خاک هست، در پاره کاغذ نوشته می‌شود: ای آن که مرده من به دست تو می‌افتد، اگر نیکخواه وطن باشی، وطنت را دوست داری و وطندار باشی و نفع وطن پروران را جویی، با همین یک کف خاک وطن مرا دفن کنی بالای قبرم پاش. театри Камоли Хуҷандӣ бинои таърихӣ дар Хуҷанди Бостонӣ биноро соли 1958 сохтанд ва соли 1963 аллакай дарҳояшро ба сӯи тамошобин во кард. Сармемори ин театрро барои иштибоҳи мемориаш зиндонӣ карданд, аммо ним аср аст ки ин театр побарҷост. ҳоло дар театр мактаби рақсии Зебо фаъолият мекунад. ин ҳозир як мактаби рақсии Зебо Аминзодаи вилояти Суғд номаш унҷа бар. ин Зебо Аминзода аст, ҳунарманди мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ, баъдан муовини сарвазир, ҳарчанд ба муддати хеле кӯтоҳ. орзуяш таъсиси мактаби рақс буд ки амалӣ шуд. ин идея аз аввал аз ҳамин ташаббуси ҳукумати вилоят. ҳоло 4 гурӯҳ дар мактаби Зебо рақс мекунанд. аз 4 сола то 16 сола духтарчаҳои ҷамъ кардем. духтараконе ки омадан ҳаминҷа ба илтимос карданд ки мо рақсаёт дем, ҳамун духтарое гирифтем. ҳамаш аз шаҳри Хуҷанд, як-ду кас аз Чкаловск аст, лекин дига ҳамашон аз ҳамаи худи шаҳри Хуҷанд. Аминзода рӯзу соат ва дақиқаҳои кориро мешуморад. духтарако омадан ягонташон рақса наметавонистанд. ҳатто календар дорам, ҳамунҷа ба ҳар рӯзи машқа ман гирд овард нишона мекунам. ана имрӯз 152-юм машқи мо. Зебо Аминзода шахсияти кабири олами санъат. То ҳол духтарони пешинаи ансамбли Зебо аз ҷиддият, интизомталабӣ ва сахтгирии ӯ ҳарф мезананд. Не, ман сахтам, мен бисёр сахтгир одам. барои ҳамин ҳаматарафа бояд интизом бошад. раз на руку, раз туда взгляд. Нигина, куҷо ба нигоҳ карданат дар руку. Больше назад откидывайтесь. фарзандони Аминзода дар Москванд, аммо доим бо модар тамос мегиранд. Медонанд, баъзе скайп кади ман репетитсияҳои нишон метиҳам ва ҳо ба якта писарчи хурдим ҳаст, Беҳзодҷон, вай мегӯяд ки синхронность кам, синхронность бояд бошад. репертуари духтарон дар мактаби Зебо хеле рангин аст. онҳо аллакай дар чорабиниҳои фарҳангии шаҳриву вилоятӣ баромад мекунанд. Хуҷанд шаҳри ҳунарҳост. ҳунари хуҷандиҳо аз даст ба даст ба наслҳо мегузарад. биби Ҳалимаи Хуҷандӣ дузанда аст. 17 солагим ҳамин ҳунарро амам ёд гирифта
با کارخانه فابریکی مهنتی دویزندگی رفته همین کار رو یاد گرفتم با نخسته. бонувони хуҷандӣ аз қадим ҷоннамоз рӯймоли миён тоқӣ куртаҳои гулдузиро дастдӯзӣ мекарданд. ҳоло мошинаҳои дарздӯзиро истифода мебаранд. دستوزی کردی روزی مولی در کار و این مولی در کار موخو میگذارد دست این ماشین که کردی زخم مایده کرده این بیان زحمت میکشد و خوداجنیک در کار این به همون ویش میدوزیم فقط این زخمش مایده کرده مانندی فرق بعضی آدم فرق نمیکند که این ماشین کلیمی یا دست کمی. биби ҳалима шогирдони зиёд дорад. духтарони қадрас пеши ин зан ҳунари аҷдодӣ меомӯзанд. одамони беҳунарро дар ин шаҳр намеписанданд. дар мактаби бачагонаи кулолгарии хуҷанд ҳар гуна зарф ашё ва ҳайкалчаҳои гилин месозанд. вақте ки ҳами хел месозем бачаҳо месозанд ва рӯи онро якбора вақти тар буданаш суфта мекунам. хелак суфта мекунам. хоҳанд агар мисол ягон хел нақши нигор мекунанд бо ин. аз кулолгарӣ то санъати тасвирӣ як қадам роҳ аст. санъати тасвирии гобелен яъне ҳунари тасвирофарӣ бо роҳи бофандагӣ танҳо дар хуҷанд аст. умуман дар тоҷикистон танҳо холиқ давлатов гобелен меофарад. ба назарам ҳамин корҳои гобелен ин ҳозир ман карсодаги гобелен мебошад аз байн рафсодааст. гобелен дар аврупо ва мамолики назди балтика талабгорони зиёд дорад. хуҷанд низ ин санъати ҷаҳониро рушд медиҳад. гобеленбофӣ тамоман қариб ки набуд. вақте ки ба мактаб ба кор омадам ман гуфтам биё ҳамин эҳё гардонамам бачаҳо ҳунари мана ёд гирад. гобелени хуҷанд аз гобеленҳои аврупо фарқи калон дорад. лекин тарафҳои аврупою манин чӣ мегӯян прибалтика ранггирӣ баҳо дигартар, ториктар, камтар хунуктар, акун ваи худашон мутобиқ. обу ҳавои худашон мутобиқ. лекин инҳо ҳамту бени дигар дили одам кушода мешавад, рангҳои гарм. умуман тамоми корҳои ҳунарии тоҷикон дар иҷрои хуҷандиҳо фарқ дорад. либосҳои миллӣ, нақшу нигор, кӯзаҳои кулолӣ ва кортҳои зебо дар ҷаҳон машҳуранд. воқеан кортсозӣ як ҳунари вижа аст. хориҷиён кортҳои хуҷандиро хеле талабгоранд. корт намунаи беҳтарини тӯҳфаи мардона чун рамзи шуҷоат ва далерӣ ба ҳисоб меравад. аслан хуҷандро бо зувони сахту сангини мардонаш, ҳунари зебои занонаш обод кардааст. ҳунар инҷо барои назарфиребӣ нест. ҳунар инҷо аз қадим барои истеҳсолот аст. деворҳои баланди зиёратгоҳи шайх муслиҳиддин яке аз ирфонпарастони қарни 12 таҷассумгари шаҳомати хуҷанд аст. кафтарони ин макони таърихӣ ҳатто аз навурбардор наметарсанд. хуҷанди асри ҷадид ҳамин аст. яъне яке суруд мехонад, дигаре роҳ меравад, савуми ашёеро омода мекунад, чаҳорумин дар бозор савдо мекунад. яъне зиндагии ин ҷо зебост. аз панҷшанбе то панҷшанбе дар хуҷанд хеле чизҳоро омӯхтем. рамзҳои хуҷанд инҳоянд: уқоби болафшон, дарёи сир, панҷшанбе бозор, зиёратгоҳи қадимӣ. ва инак бо таассуф аз ин шаҳр меравем. бо ин шаҳр худоҳофизӣ мекунем, зеро бо шеваи хуҷандӣ корамона дуо. Merhaba Vitom Bey. Çarşı Vitom.